jeste bili uzimamo se prvo epizodu na našem kanalu, kanal se zove Serbian Guys. I danas vidimo 5 najboljih golova koji smo mi postigli. Ajmo, krenemo! I onda ideš na gol. Šta sam rekao? Ajoj! Svaki će po jedan, pa neki dva. I to je bilo sve od ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share i komentar. I subscribe naravno. I pišite u komentarima Koji vam se najviše gost video. i da li hoćete još ovakvih videa. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!